Artık saha navne tevi de hatiye femkirin ne koy derketin çedib herkes çiğ vaz ederdi. Amerikanı beş reber rapu ne de zindan eder artık. Belki fiziki zindan eder. Evo BBC radyoyu dengi geldi ben. جنابان چنان رادیو دنگه گلدن باش کدرن هیجای رو 12 سبات 2024 دوشنبه لبرکسل ساعت 14 آمادگی ساعت 16 امین چه وداوی پیشکش بکندس دم آزادی رو برای پایا جبو جانک آزاد او وکب جبو پاشروج کبر اومد ج او جلان را آزادی آرمان جامعه ولاتکی آزاد بیازی کرنا اوجدانه Duran kalkan god ve civaka Kurd heze şoreşker demokrat pergala İmraliye irişa tünekrine yalı dijre berapo hatta şanayin xwahis bikin. Endamê Komîteya Rêveberiya PKK Duran Kalkan têkildari salvegera 25 miniya komploya navnetewî pazê sibatê jane firaxivî. Di beşeyeke miniya hevpeyvînê de Duran Kalkan behsa armanca komploya pergala işkenceya li İmraliyê kir. Kalkan got şehîdên hûn nikarin rojemetarî bikin hemû bi bîr tînim û berxwedana rêbera li İmraliyê jî îsrav dikim. Endamê Komîteya Rêveberiya PKK destnîşan kir ku komploya navnetewî xwedî armanca êrîşeke tunekirinê bû û got êrîşeke ku ji zihniyet û siyaseta qirkirina Kurd derketî holê bû. Ev zihniyet û siyaset bi peymana Lozanê ya 1923 yan xistin meriyetê. Rêbera po pazê sibatê wekî roja qirkirina Kurdan pê nasê kir. Êrîşa provokatîf ya li dijî Şêx Seyîd a pazê sibata 1925 bi vî rengî pê nasê kir. Êrîşa komploya navnetewî ya li dijî rêbera po jî dewama wê û temamkirina qirkirinê bû. Niha ev êrîşa qirkirinê pazê sibatê wê bikeve sed saliya xwe. Yanî li holê êrîşeke sed salî heye. Duran Kalkan bi berfirehî li ser dîroka serhildan û berxwedana gelê Kurd a li dijî vê êrîşa qirkirinê rawesiya û bi vî rengî qala armanca komployê kir. Bi komployê xwestin rêbera po tune bikin ji ber ku nekarîn di pêvajoya navbera nehê cotmeha not û heştan û pazê sibata not û nihan de vê yekê bikin hewldan bi darvekirinê bikin. Biryara komplogeran teqez bû ku rêbera po bê darvekirin ji ber ku rêbera po komplo û hêzên komploger teşkîl kirin reş guherî. Rêbera po bi têkoşîna piralî ew hesabên wan ku digotin di 6 mehan de wê PKK tune bibe têk birin. Civaka Kurd ji rêbera po dûr neket û berxwedana mezin avê şiyara hûn nikarin rojemetarî bikin pêk hat. Tevger û gelê doja rêbera po kom bû. Van bûyeran armanca darvekirinê ya pazê sibatê pûç kir ji ber vê yekê ji gotin em ê darvekirineke li demê hatî beravkirin pêk bînin. Endamê Komîteya Rêveberiya PKK êrîşan qirkirineyên dewleta Tirk bi desta AKP 24 tîrmeha 2015 bi navê plana çokdanînê xistin dewrê bi bîr xistin û hadom kir. Em niha di 25 salên van êrîşan de dibînin ku tevahî êrîşên komploger hatine şikandin û pûç kirin. Salvegera 25 ya komploya pazê sibatê bi pêngava hedefa xwe azadiya fîzîka rêber apoye tê pêşwazî kirin li her deverê gelê Kurd û dosyên xwe li ser piyanin. Her roj li her devera cîhanê daxuyanî tên dayên bi panel rojên xwendina pirtûkan nîqaş tên kirin çalakî û mitîng pêk tên. Li Çaraliyên Kurdistanê jî çalakî hene li Bakur meşa mezina azadiyê dest pê kiriye li Ewropa ciwan dimeşin. Gelê Kurd û hevdê sibatê jî li kêrîna azadiya fîzîka rêbera po bixwaze û helwesta xwe ya parçekirina pergala tecîd û qirkirinê nîşan bide. Wê her kes bibîne ku civaka Kurd çi dixwaze ev meşeke ew çendî mezin a xwedî îdiaye. Endamê Komîteya Rêveberiya PKK Duran Kalkan destnîşan kir ku Kurd û dosyên xwe wê 26 sala 26 ya berxwedanê bi pêngava azadiyê ya kurewî pergala îşkence tecîd û qirkirina li İmraliyê tune bikin û azadiya fîzîka rêbera po pêk bînin.
داخویانێک ji girtiyên siyasî hat gudarin hêja girtî dibêjin heke tecîd bidome em ê çalakiya xwe derbasî xwe heke nû bikin. Girtiyên ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan û çareserkirina pirsgirêka Kurd biriyên demokratîk dest bi greva birçîbûnê kirine di peyama xwe de gotin heke tecîd heta piştî hilbijartinê berdewam bike em ê çalakiyê xwe derbasî xwe nû bikin. Girtiyan wiha got ji bo rakirina tecîda li ser rêbertiya me 27 mijdara 2023 dest bi greva birçîbûnê kiribû û me ragihandibû ku wê heta pazê Sibatê derbasî xwe din bikin. Lêbelê ji bo bandorê li pêngava li derve hatiye destpêkirin û li xebatên hilbijartinê neke me biryar da ku piştî hilbijartinê derbasî xwe din bikin. Em çalakiya xwe ya greva birçîbûnê ya dorveger heta piştî hilbijartinê dirêj dikin. Em ji raya giştî re radihênin ku heke tecîda li ser rêbertiya me heta piştî hilbijartinê bidome wê çalakiya me piştî hilbijartinê derbasî xwe din bibe heta encemek jê were girtin jî wê bidome. Gurtiyan got ji bo ku daxwazên me bên qebûlkirin divê tevahiya sazî û derdorên demokratîk bi berpirsyarî tev bigerin roj roja şikandina tecîda li Îmraliyê parçakirina siyaseta qirkirina Kurdan û afirandina bihara azadiya gelan e. Li Qamişlo foruma sêmîn ya derbarê komploya navnetewî de hate derxistin forum bi duruşma felsefeya rêbertî û berxwedana gelan misogeriya aştiya û lêhiya herêmê ye pêk hat ji aliyê PYD ve li hola zana ya Qamişlo hate derxistin nûnerên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê Rêveber û endamên PYD Şêx û Rûspiyên Kurd û Ereban kongrestar nûnerên partiyên siyasî û lêkolîn erbeşdar bûn. Axaftinê destpêkê informê ji aliyê endamên Meclîsa Giştiya PYD Sebah Osman û Rafet Slîman ve hatin kirin forum ji du rûniştinan pêk hat mijara yekemîn ji aliyê parêzerên Rêber Öcalan Ömer Güneş ve hate şîrovekirin. Ömer Güneş bir riya online beşdar bû diyar kir ku pergala îşkence alê Îmralı li dijî Rêbera Po berdewama komploya navnetewî ye. Mijara duyemîn jî li ser têkoşîna Rêber Abdullah Öcalan bû hevseroka daireya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Semer Abdullah Axivî got Rêber Öcalan hewl dide çareseriyeke aştiyane ji pirsgirêka Kurd re bibîne û demokrasî li Tirkiye rojhilata navîn pêk bîne. Beşdaran li ser her du mijarên navborînê rênên xwe anî ziman ji bo azadiya fîzîkî ya Rêbera Po banga xurtkirina têkoşînê kirin û forum wê bi encamnameyekê bidawî bibe hêjayî birxistinê ku forma yekemîn li Hesekê 14 Sibata 2023 û ya duyemîn jî li Reqayê hatibûn li darxistin. Gudarnêja li çoltera çayê Bagokê şer derketiye û gelek leşkerên birîndar birine nexweşxaneya Midyadê tevgera leşkerî ku li çoltera herêma çayê Bagokê Omeriyê hatiye destpêkirin berdewam dike. Hat diyarkirin ku li çoltera çayê Bagokê şerekî dijwar rû dide herî kêm 5 leşkerên ku di şer de birîndar bûne bi helîkopterin birine nexweşxaneya Midyadê. Hat diyarkirin ku di nava leşkerên birîndar de kesên rewşa wan giran jî hene. Gaziyên şerên kantona Firatê li dijî komploya navnetewî daxuyanî jalî gazê şer Ebdulkadir Müslüm Remî ve li qada jina azada Kobanê hate dayîn hat gotin 15 Sibata 1999 weke roja reş derbasî rûpelên dîrokê bû ev dîrok di heman demê de ji bo Kurdan û mirovahiyê pêşver û wateya 26 salvegera têkoşîna hebûn û azadiya li dijî plangeran. Gerem dixwazin nirxên azadî demokrasî û aştiyê di nava geran û pêkhatiyan de serdest bin wê demê divê em azadiya fîzîkî ya Rêbera Po misoger bikin. Azadiya Rêbera Po ya fîzîkî azadiya gelê Kurd û azadiya tevahiya gelê rojhilata navîne. Gaziyên şer herî dawî êrîşa doh a li navenda Federasyona wan a Bakur û Rojhilatê Sûriyê şervezar kirin û banga mezinkirina têkoşînê kirin. YPG jî nasameya du gaziyên ku di vê êrişê de şehîd ketin eşkere kir têrîşa dewleta Tirk adagir kerde. YPG bi daxuyaniyekî her du şehîd bibîranîn û li ser jiyan û têkoşîna wan jî agahî dan. YPG got roja 11 Sibata 2024 balafirên bê mirovên dewleta dagirker û faşîsta Tirk li beramberî Federasyona Gaziyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê êrişeke namerdane pêkanîn de encam de fermandar û hevalên me yên gazî û sorxwîn Rojhilat
و آزادی دیرک شهید بون امر حپاک شهیدین خواه برزاری ببیرتینن یه پیجه جمالباتین وان و گل رسر ساخی خواست و سوزاتور هلانینا وان دا و گوت دولتا ترکا داگر کر ایرو به هدف کرتنا جنین پیشنگ نتنه تولا داعشی را دکه هر وها دخوازه تیکو شنال دشی چتین داعشی کوبیه برا سر مروحی جی لواز بکه بوان ایریشن خوین کو سوجه شرن و به تایبت جی سالوگرا کمپریا پازه سبات ده ایریشکه بفیرنگی جاردن ایراده جنا آزاد و گلان آرمانش کریه یه پیجی بانگ رتباهی جنین جهانی و سازی نام نتوی کر کول هم بر فراست اقر کر یا دولت آترک بیدنگ نمینن گوت نتنی گلمه ایرو تواهی جنو گلی جهانی دینداری برخوادانی فرماندار سرخوین و آزادینه یه پیجی آگاهین لسر ناسامه شهیدان جی ها پارو کرن سرخوین روشلات ناویدن فاطمه ساکان دایک گوزل ناوی باف ابراهیم 11 سباتا 2024 لقامشلو شهید کد ناسناف امینه سید احمد ناویدن آزادی دیرک ناوی دایکی آلیا ناوی باب یوسف 11 سباتا 2024 لقامشلو شهید کد یه پیجل سرجیان و تکوشینا هر دو شهیدان جی و هاگود فرماندار سرخوین آنگود فاطمه ساکان ده سال 1985 ده لباجار ماکوی روشلات کردستانه هاده دنه جاشیرا جلالیانه که لهم برداگر کرن آل سرحدان راکرن و حتی روژامه ایروژی تجاره سرینه تواندن فرماندار سرخوین ده شهر لهم بردایشی ده به تاکتیکین خوین دولمت به جسارت و دلویری کی اخواه و خوفک مزن خسته دلینه یاران بفیرنگی هفری سرخوین و پیشنگاه شهر کوبانی و گلی کوبانی جی خودیری درکت هری داویجو وکی فرمانداره که گازی ده فدراسیون گازی باکر و روشلات سوری دهش به حوالین خوین گازی شورشی ارکین گرینگ دانیبون سرملی خواه هفری آزادی دیرک آنگو امینه سید احمد جی ده سال 1982 ده لباجار دیرکا هم کش دایک دبه هفری آزادی ده نبا مالباته که ولاد پاریز ده مزن دبه دما کوچروسکا شورش روجاوا ولات رونی کر بری خدا نوارفی شورشی و یکینین دسپکی امپاراسناجن ده جهی خو گرد هری داوی در باسی خباتن فدراسیون گازی شهر بو که بر پرسا کاروبارین حوالین گازی کده که مزن رابر کر داوا کرنا فدراسیون گازی شهر باکر و روشلات سوری در ولکه مزن هگر سرخوا هبری آزادی ده همو قادین شورش ده به جوش و کلی جانه که مزن لبر خدا و تیگوشین آزادی مشاند ریبری خو سرجی به همان اوایی داخویانی اگدا ندجیریشن داگرکریا ترک گوت دولت آتر دخوازه داعشی جنوبر را کسر پیان ریبری خو سر دموکراتیک هرما باکر روشلات سوریه دربار ایریشن دولت آتر داگر کرده داخویانی بلاف کرن ایریش دولت آتر که دجی برینداران پیامک زلال جبو داعش و هفکارن ویه بنافکر و گوت اثبات که خورده کو ترکیه دخوازه چتین داعش زندی بکه و جاردن لدجی گلان و تواهی امروهی بکار بینه ترکیه وکی خودی و پشتوان داعش ایریش افکارین کوالیسیون دکه ترکیه تولاشانه این کود انجام اپراسیون مروی اولهیه یا لکامپا هولی هاتن گرتن ده دستینه ایریشن دولت ترک دسپیکا پلانکی نو یا لدجی هرمیه ام بانک کوالیسیون نام نتوی و رای گشتیا جهانی دکن کوره لبر ایریشن دولت ترک بگرن روزنامه‌وان کامپل گوت ولاتین کاپیتالیست اجلان وکی گفکی دبینن روزنامه‌وان ایرلندی مارک کامپل دست نشان کرد که او به سالانه کوشینا کرد جنیز و شوپینه گوت از د سال 1993 ده به شانده مافیا مروان ره وکی نوچه گهان چون ترکیه و منطقه کوشینا آزادی کرد ناس کرد و ده منافچه آمد لجی جالی ارتشا ترک و به تمامی شوتان دبون جبرکو نوچه گهان özgür gündemi جی بمربون لشکران ایریشوان دکر او گرتن و اشکنجه کرن و گفا کشتن لوان خوار ام جی گلکی ترسیان کامپل آنی زمان کو تشتین مدیتن و بسری کردان دهات جهانی ند هات زانین تواهی جهانی بتایبت اوروپا الیکاریا ترکیه دکرن انگلیسان و هزین سرورجی پرسکریکا کرتو داخوازن گلی کرج ندیتی وطن او فکرین عبدالله اوجلان جی وکی گفکی دبینن بشکور رهبری خواست سر باکر و روشلات سوریه هتاوا کرن و بفکرین عبدالله اوجلان تیر رهبرن ایدی راستی دبینن رهبر جران تمثیلیت جیانا کومونال دکه افجی دیکتاتور و رژیم کاپیتالیست گفکه
لهمو جیهان جی دزانن کو ترکیه رژیمک دیکتاتوره و جبو برجواندین بازرگانی دنگی خناکن و دبن پارچه ج کمپری و تجدید لسر جلان لی از دوی باوری دمکو ممکنه ایدی گلک د سرادار و رایدار امپایا بلند و زانستین جیهانی دنگی خبرن دکن و زختان ترکیه دکن کامپل بالکشان سرگرینگیا چالاکیین جبو آزادیا فیزیکی او جلان و گوت کرد جه هر دمه بهتر بهزن جگلکالیان و اردوغان جبو ولاتین دموکراتیکین روژاوا گفک جبو ویجی و مجبور بمینه کو پرسکریکا کرد برین سیاسی و اشتیانه چاره سر بکه کامپل کمیته پیشگرترا işkence Avrupa Sipitici rexne kir û got ev sazî siyasî hereket dike û divê Kurd li bendê tu saziyan nemînin. Kurd li rojhilata navîn xwedîşeniyeke 45 milyonîne û divê bi yek rêzî têkoşînê bikin. Mark Campbell di dawî de got bi dirêjkirina şer dewleta Tirkiye suç dike divê desthilatdariya Brîtanya bikeve nava hewdaran û çareseriya meseleya Kurd bike rojevê de. Ingîlistan ji ber ku li Îrlandayê xwedî tecrübeyên çareseriya şer dikare gerek tiştan bike em hêvî dikin ku sala 2024 jî bi vesaleke ku tecîda li ser Abdullah Öcalan pê rakirin û em bikaribin ji Abdullah Öcalan re agahiyekê bigirin. Nameyên girtiyanên peyvên Öcalan û İmralı têdene tên desteserkirin. Girtiyên siyasiyên li girtîha hejmariyekî li heya bilindiya Sincan Enqerê ji rayegiştîra nameyek şandin. Girtiyan bank li tevahî rayegiştiya demokratîk û malbatan kir û gotin pergala tecîda li İmralı stratejiyeke polîtîk a îktidara faşîst e her wiha parçeyeke stratejiya xirkirina Kurdan e. Em li vir di ferqa berpirsiyartiya xwe ya pêngava demdema azadiyê û ji rêber apora azadî de dene bi vê berpirsiyarî jî em bi moral û baweriyeke mezin tevlî hemleyê dibin. Girtiyan got hemû nameyên me yên ku em di çarçova hemleyê de dinivîsin ji hêla girtîgehê vetên desteserkirin bi taybet û bi Kurd û Kurmancî hemû nameyên ku navê rêber apo têra derbas dibe desteser dikin. Dewlet û saziyên wê yên faşîst tenê tecîdê ferz nakin her wiha hewl didin rêber apo ji rojeva me derxînin. Divê baş bizanin ku tu hêzên li ser rûya erdê wê nikaribin rêberapo bi me bidin jî bîrkirin. Girtiyan bank li gel û malbatan jî kir ku rêw rêbazên têkoşînê dewlementtir û mezintir bikin. Gel silav kirin û gotin serkeftin timî bûye para berxwedêran û me li berxwe da em ê li berxwe bidin û ê teqez bi ser bikevin. Cenazeyê Rojwelat Qizmaza ev çar roj ji winda bû li nava bendava heskîfê hat dîtin. Rojwelat Qizmaz 26 salî bû ji nehê Sibatê ve agahî jê tune bû birayê wê Mehmet Qizmaz ji Ajansa Mezopotamiyê re axivî got ji nehê Sibatê ve xwişka min winda ye hema rojê em çûn navenda polîsan a Êlihê û me ji wan re got ku xwişka min winda bûye lê polîsan tu bersiv nedame. Piştî sê rojan cilên xwişka min li ber bendava heskîfê hatin dîtin divî abû polîs û cendirme li heskîfê digerîn kirivanan nekirin. Em bi xwe li qiraxên Dicle geriyan me xwest keştî jî lê bigerin lê nekirin û hat zanîn ku cenazeyê Rojwelat Qizmaz piştî çar rojan di ava heskîfê de hatiye dîtin. Çîrokên jinên navçeya Amedê Sûrê bû pirtûk û belge fîlm endama Meclîsa Şaredariya Sûriyê HDP bir sen Güneş bi jinên Sûrî re hevpeyvîn kir û hevpeyvînên berhevkirine bi navê rûyê nedîtiyê xizaniya Kûr jin kir pirtûk û belge fîlm. Di pirtûk û belge fîlmê de çîrokên 12 jinan hene. Hejmara nû ya rojnameya xwebûn bi maşeta ev dem ew deme derket. Rojnameya xwebûn bi hejmara 217 barê dikişîne ser meşa mezinê azadiyê. Besa du baskên meşa azadiyê dike ku berê xwe didin gundê amarayê Rêberapo lê ji dayîk bûye. Di sûrmaşetê de jî rojname bi ser navê li Îmraliyê têkoşîneke bê emsal analîzeke kurmancî û şandiye bi vê barê dikişîne ser tecîda 25 salan û berxwedana Rêberapo. Nivîskar Şîndar Akıncı bi nivîsa xwe ya tundiya dijîtal û çanda betalkirinê balê dikişîne ser şiddetê nivîskar Adar Gulan jî bi nivîsa xwe ya serfirazî gengaziya têkoşînê ya îşaret bi polîtîkaya desthilatê dike. Nivîskar Felemezûrov jî bi nivîsa xwe ya bi navê xeta hevkarî û xiyanetê li ser kare balê dikişîne ser hevkariya malbata Barzanî ya bi Tirkiye re.
Hizba Komünist got êrişên Tirkiye û Îranê gefan zêdetir dikin. Hizba Komünîstiya Kurdistanê derbarê qeyrana siyasî aborî civakiya li Başûrê Kurdistanê êrişên dewleta Tirk û Îranê de daxuyanî da. Got êrişên leşkeriyên Îran û dewleta Tirkiye li ser Herêma Kurdistanê bûne zexteke siyasî aboriya wêlekariyê û guherîna demografiya li Herêma Kurdistanê çêkirina baregehên leşkeriyên Tirkiye û Îranê gefan zêdetir dikin. Herêma Kurdistanê bûye navenda pêşbaziya cîhanî welatên Herêmê û ev yek jî bûye sedem ku aboriya xelkê xerab bibe, mûçe neyên û pêşbaziya siyasî kurtir bibe, ev ji rê li ber pêşketina civakê digire û desthilatdariya Herêmê bi erka xwe ranabe. Menûçeyê saat 4 pêşkêşkirin xweşê de bimînin.